Thutha wa nganja cia kuria maai ndemu-ini no ya Ndakaini makoretwo makionorerio, riu kuri na mwihoko kuona gukinyiria riu itigaritie o gicunji kia 10% ikorwo ikihura thiini wa thiku nini ciukite. Kumana na wongerereku uyu, riu Aikari a Nairobi ni maria mukagira maai mathaa maingi ukiringithania na hau kabere riria marathimagirwo maai ta dawa, amwe makinina ciumia matari mona ona itata riamo. Matura maria mari barabara-ini ya Juja Road, Mathare, Mlango Kubwa na Huruma maria mukagira maai o muthenya, mugaru na hau kabere kuria maramukagira maai thiku 4 hari o kiumia. Riri namo matura mangi ta Survey, Mathare North, TRM, Safari Park na Zimmerman maria mukagira maai thiku 3 o kiumia, mugaru na hau kabere riria maramukagira maai muthenya umwe. Thina wa maai uria ukoretwo ukigumira kaunti ya Nairobi mahinda kwa mahinda ti hindi wambiriria, gavana wa Nairobi Mike Sonko akiuga angikorwo thina uyu ni uguthira no nginyagia kugia njira ingi cia gutega maai, kuona o mwaka namba ya andu ithiaga na mbere o kuongerereka. According to the Nairobi Water Master Plan, a new dam ought to be constructed every 10 years. In the period from 1994 to date, no new dam has been constructed and no new source has been developed. This means that we have gone for 24 years without developing any new water reservoir for the city. Oho Sonko neugite nimekugia na giikaro na nyitite migurani oro undu umwe na thirikari ya kaunti ya Murang'a kwaririria uria kaunti ici cieri cingihunia aikari acio maai. Undu uria ungi twagicira na gavana na nitwekantikania nake uria njiraga andu agatanga ati maai ma na gavana nietikira matathiete Nairobi, nietikira ati andu agatanga ona mekwamba kuheo maai macio. Hamwe na kihonia kia naihenya gia thina uyu ni ndemu ingi 3 iria itanyite gukorwo ikirikirira gukinyiria muthia wa mwaka twerekeire. We expect the 3 additional dams to be completed which will fully meet the water demand of the city of Nairobi. In the meantime, I have instructed the Nairobi City Water and Sewerage Company to install water kiosks at the 24 boreholes we are currently commissioning with the national government in order to supply water to the people of Nairobi. Ndemu ino ya Ndakaini niyo mwihoko munene kuri makiria ma Aikari milioni 5 guku mucii wa Nairobi aria mahuthagira maai muigana wa cubic meters 770 o muthenya. Ona gutuika ithimi cia maai no irathi na mbere kuongerereka ndemu-ini no ya Ndakaini, Aikari a mucii wa Nairobi no mwe guthie na mbere guthimirwo maai nginyagia mwaka wa 2026 riria thina uyu tanyitwo kuhuranwo naguo kaimana. Handu-ini ha Kameme TV kuma ndemu ya Ndakaini kaunti ya Murang'a, yitagwo Ngina wa Wandurwa.